ako kazi musuzugura, iyo mirimo musuzugura muvuga ngo ibyo ngibyo ni iby'abaturage cyangwa ari ibyo, mumenye ko ari ibintu byinjiza. Bimenye nonaha, umenye ko ibyo bintu byinjiza, usibye no kuvuga ngo wabyikorera ubwawe, bizakuzanira n'amafaranga aturutse hanze. Bakunze mu Rubohero TV, muraho, nizere ko mumeze neza. Narimba kumbuye amakuru yanyu. Uyu munsi noneho ndashaka ngo turebere hamwe ibintu byiza, ibintu byadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ariko mbere yo kugira ikintu mbagezaho, munyemerere mbashimire. Muri abagaciro mu buzima bwanjye, muri abagaciro ku rubuga rwacu mu Rubohero TV. Ndabakunda cyane iyo murimo mwitabira kureba video twashyizeho, mukayisharinga, ndetse ugasanga ko ibintu byarebwe ku kigero gishimishije. Nukuri nibyo gushimirwa. Nagira ngo rero mfata akanya mbere yo kugira ikindi mbabwira, mbashimire kubw'urukundo mwangaragarije, kandi nshimire n'Imana. Nukuri birimo biragenda neza, Imana irahari kandi iri kumwe natwe. Nzi neza ko hamwe namwe mu Rubohero TV hazagera ku rwego mpuzamahanga. Uyu munsi rero nkimara kubashimira, reka mbabwire ibyo nabateganyirije. Ndashaka ngo twige kuboha agapfukamunwa. Murabizi agapfukamunwa muri iyi minsi ya none ni ikintu gikenerwa mu buzima bwa buri munsi. Ushobora rero kubura amafaranga yo kukagura kandi ako wari ufite kakaba kagusazanye. Reka twige ni gute wakwibohera agapfukamunwa mu budodo. Uzakenera iki rero nujya kuboha agapfukamunwa? Uzakenera ubudodo, ukenere imakasi, ndetse ukenere n'ikoroshi yawe. Mureke dutangire turebe uko bikorwa, ariko kandi mbibutsa mujye mwibuka gukora subscribe, abatari bayikora mukore like, ndetse mukore na share. Mwibuke kubisangiza n'abandi. Nukuri Imana iba yaraduhaye ubumenyi, kubisangiza nta kintu bitwaye. Kandi hari umuntu ujya ukunda kuvuga ngo iyo utanga ntukagire ikibazo, nta gihombo kiri mu gutanga. Iyo turimo dusharinga rero ubumenyi, tuba turimo dutanga ubumenyi, kandi uko utanga ahubwo ni kongererwa byinshi. Mureke tugeze ku bantu ibyo twamenye kugira ngo nabo biyungukire ubumenyi. Turabakunda cyane. Mureke dutangire twerekana ukuntu bikorwa. Ese wabigenza ute kugira ngo wibohere agapfukamunwa kawe? Murabona urudodo rwacu rero, kugira ngo urudodo rudasobana, ibyiza urukurura mo imbere. Murabibona, ugakururamo imbere. Ubu ngubu ugenda urukurura ruvamo neza, ntago rusobana iyo urimo uboha. Iyo umaze kurukururamo imbere rero urareba, ukareba itangiriro yarwo ahantu riri. Ngiyi itangiriro. Nkuko nabibabwiye rero kenshi, mu gutangira kuboha ikintu icyo ari cyo cyose, burya kenshi duhera ku iki? Ku gashene. Niyo mpamvu tugiye kuboha agashene gafite utuntu 40. Murakoze. Kugira ngo rero ureme rya pfundo ryawe utangire uboha agashene, naberetse ukuntu wabikora mu buryo butandukanye. Uyu munsi rero tugiye gukoresha bwa buryo, dufata urudodo rwacu n'izi ntoki zacu ebyiri, twarangiza tukarunyuza hano inyuma. Muri kubibona, warangiza ushyiramo ikoroshi yawe ukazenguruka. Iyo umaze kuzenguruka rero ufata hano ku ipfundo, ubundi ugashyiraho urudodo ugakurura. Murabibona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Tumaze rero gukora ka gashene kacu k'utuntu 40, ngira ngo murakabona. Iyo umaze gufata agashene kawe k'utuntu 40 ubigenza ute? Ni ukuvuga ngo kuri agapfukamunwa kaba gateye, murabizi akenshi ndashaka kubereka hano na hano bimeze kimwe, ariko mo hagati twaboshye mu buryo butandukanye. Ni ukuvuga ngo ahangaha mpereye rero ngiye gufata utuntu 9 ndatuboha mu buryo butandukanye n'aha hagati. Ninza kugera hano ku musozo mbohe kwa kundi naboshye hano ku tuntu 9, nano mboheho utuntu 9. Murakoze, mureke turebe uko bigenda. Iyo dutangiye rero ni ukuvuga ngo muri kubibona, umaze kuba twa tuntu twawe. Iyo utangiye kuri twa tuntu 9 ugenda ufata akadodo k'inyuma hano mo hagati. Nabibonye, ufata iyo ugiye gutangira buri gihe ufata akadodo k'inyuma. Ugashyiramo rimwe ugahita ukuramo, kongera ugafata ak'inyuma gakurikiyeho, kuramo. Ubwo ni 2, fasha ak'inyuma nanone 3, ak'inyuma 4, 5, 6, 7, 8, 9. Umaze gufata k'inyuma rero ufashe utuntu 9. Ubwo tugiye mo hagati. Mo hagati murabona ko twajombaga nta rudodo dushyizeho. Noneho ubu turashyiraho urudodo rimwe ku ikoroshi. Ubundi noneho ntidufata k'inyuma, ahubwo turafata ako hejuru n'ak'inyuma. Turacyakomeje tubohamo hagati. Ufata kano kadodo ko hejuru n'ak'inyuma, ubwo ni 2 icyarimwe. Warangiza ukadukuriramo icyarimwe, kongera ugashyiraho urudodo, ugafata ko hejuru n'ak'inyuma icyarimwe, ugahita udukuriramo icyarimwe, ugakomeza gutyo gutyo mpaka hasigaye agashene k'utuntu 9.
kamwe, tubiri, dutatu, tune, dutanu, dutandatu, turindwi, umunani, icyenda. Tugeze rero kuri twa tuntu 9 dusigaye inyuma. Turatangira dufate akadodo k'inyuma ndetse tudashyizeho urudodo. Umwe, kabiri, gatatu, kane, ka kadodo turacyafata ka kadodo k'inyuma mo hagati. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Turangije aka 9. Uhita ukuramo rimwe, ukuramo urudodo rimwe, ubundi ugahindukira ukongera ugafata k'inyuma. Kora 9. Kamwe, tubiri, dutatu, tune, icyenda. Ubwo rero tugezemo hagati. Iyo ugezemo hagati wibuke ko ushyiraho urudodo ku ikoroshi, ugafata akadodo ko hejuru n'ak'inyuma, tubiri icyarimwe, ugakurura, warangiza ugahita uvaniramo icyarimwe. Urabikora gutyo gutyo, fata urudodo rwo hejuru n'urw'inyuma. Ngo murabibona, dore hano biba bigaragara ko ari tubiri. Ufata ako hejuru ugahita ufatira icyarimwe n'ak'inyuma.
ubwo turareba niba hasigaye utuntu 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dutangire dufate ka kadodo k'inyuma. Wongera ugakuraho rimwe ubundi ugahindukira. Buri gihe iyo ugeze hano ku musozo ukora agashene ka kamwe ubundi ugahita uhindukira ugafata n'ubundi akadodo k'inyuma. Iyo urudodo wumva mbese rusobanye urarusobanura ubundi ugakomeza nta biri kugutega, nta birantega ihari. Rimwe, 5, 6, 7, 8, 9. Ubundi ukagaruka hahandi hawe mo hagati ushyiraho urudodo.
ugeze ku musozo urongera ukuremo rimwe wongere uhindukire ubigenze kwa kundi natangiye mbabwira, ufata ak'inyuma.
muri kubibona ko bigiye bitandukanye ku mpande no hagati, bitandukanye mu buryo bugaragara. Ni uku rero ukomeza ukakaboha karangiza kakuzura, kadukomeze.
bakunzi bo mu Ruhore TV rero tukaba ari aha dusoreje etape ya mbere. Kuri etape ya kabiri rero ubu tugiye gukora agashene. Kugira ngo agapfukamunwa kagukwire neza ukora agashene k'utuntu 47. Iyo umaze gukora agashene k'utuntu 47 rero uraza ukagafatisha ku rundi ruhande rw'agapfukamunwa. Murabibona. Iyo umaze kugafatisha rero ubigenza ute? Ufata rwa rudodo rwawe warangiza ukajya urunyuza, murabona kuno hano hagiye ari hagati na hagati gutya, niho ugenda unyuza rwa rudodo kugira ngo rugufashe kurega ka gapfukamunwa kawe hano gase nakiyegeranya.
murabibona iyo urangije rero uragakurura rwa rudodo rwawe uburyo kegeranya, warangiza murabibona ko kageze ya forume y'agapfukamunwa neza. Warangiza narwo rero ukarufunga. Umumaro w'aya makasi ukaba urabonetse. Utu tudodo tuba twasigaye wakasa tugasigara kugira ngo udaserereza kagahambuka, ugenda utubohamo hano neza kugira ngo ubone ko agapfukamunwa kawe gafite isuku. Nta mpamvu y'ubudodo bushinyitse kandi nta n'impamvu yo kurukata ngo urusesereze kuko rwahambuka. Ubwo rero iyo urangije uruhande rumwe uhita ujya no ku rundi ruhande. Murabibona ukuntu kabaye agapfukamunwa keza. Nguku rero uko umuntu yibohera agapfukamunwa ke kakaba keza, yakambara ukabona nta kibazo, ukabona araberewe kandi akaba yakoze na ekonomi, yikoreye ibintu atagiye gutanga amafaranga ngo agure agapfukamunwa hanze, yayandi yari gutanga ahubwo akayazigama. Murakoze cyane. Ni Clementine Irakarama ubakunda, ni mu Rubohero TV. Reka mbereke iyo ukambaye ukuntu uba waberewe. Murabibona neza wambaye agapfukamunwa uberewe kandi kagufubitse neza, nawe icyorezo cyacu ugaca mu bandi ugaserukana ishema ku bintu wikoreye wowe ubwawe n'intoki zawe, ukoresheje ubudodo, ukoresheje ikoroshi ndetse n'imakasi mu gihe bibaye ngombwa. Turabakunda, naho utaha ni mu Rubohero TV tubagezaho ibyiza byinshi. Ni Clementine Irakarama ubakunda kandi ubifuriza ineza y'Imana. Murakoze.